Hey, ese wari uzi ko mu Rwanda abantu barenga 8 miliyoni ari bari mu myaka yo gukora? Ese wari uzi ko muri bo abarenga 5 miliyoni aribo gusa bafite akazi cyangwa se bari mu kazi? Ese wari uzi ko mu Rwanda dufite abantu barenga 3 miliyoni bategereza ko abandi bakora kugira ngo babatunge? Ni ukuvuga ngo ni abantu batari mu kazi. Abo bantu se ibyiciro barimo? Abo bantu ni abanyeshuri, ni abasaza, ni abafite ubumuga ndetse hari n'abacitse intege zo gushaka akazi. Ikintu gikomeye rero utari uzi, mu Rwanda abarenga 59.7% abo bantu bose bakora akazi ariko ntibakoreshe ubushobozi bwabo uko bukwiye, icyo twita underemployment cyangwa se underutilization. Ese wari uzi ko mu Rwanda ubushomeri muri rusange ubu ngubu buri kuri 13.4%, dushingiye kuri raporo yasohotse kuri uyu munsi wa mbere itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, raporo y'igihembwe cya kabiri ya Labour Force yasohowe n'ikigo cy'ububarushamibare NISR. Ese wari uzi ko muri iyo raporo bavuga ko abakozi bo mu Rwanda cyangwa se abantu bafite akazi mu Rwanda barenga ho gato 83% bose bajya ku kazi n'amaguru? Ahangaha ntabwo ari muri Kigali gusa, no mu ntara zose. Ese wari uzi ko buriya mu Rwanda abantu bashomera cyane kurusha abandi? Turebye kuri n'ibitsina cyangwa se abagabo n'abagore, wari uzi ko abagore ari bo badafite akazi ugereranije n'abagabo? Abagore 15% kurengaho ntabwo bafite akazi. Wari uzi ko se abagabo badafite akazi bo ari 11.6%? Katukubwire kandi ko tuvuze haruguru ko harimo abakora ariko ntibakoreshe ubushobozi bwabo uko bikwiye, twita underemployment cyangwa se underutilization. Mu Rwanda abagore aribo benshi bakora akazi bagakora amasaha make. Niba wabihuza n'uko bateye ntabwo tubizi, ariko barangana na 66.1% abadamu bakora akazi ariko usanga ntibakora amasaha yose uko bikwiye ngo bayuzuze uko agomba kuba yuzura amasaha umukozi agombye kuba mu cyumweru. Wari uzi ko se kandi muri iyo raporo hagaragaramo ko urubyiruko ruri mu bantu babangamiwe cyane bikomeye n'ubushomeri, aho 15.7% by'urubyiruko rudafite akazi, mu gihe abakuze badafite akazi ari 11.9%. Wari uzi kandi se ko mu Rwanda ubuhinzi bukihariye abantu benshi, aho usanga bukoresha abantu benshi ariko bajya kujyana n'abari muri serivisi? Ko ubundi amasekiteri yo tugira y'ubukungu ni 3: ni ubuhinzi, ni serivisi ndetse n'inganda. Ariko mu Rwanda ubucuruzi cyangwa se ibijyanye n'amaserivisi mu Rwanda ari kuri 44.7%, hanyuma hakurikirwa n'ubuhinzi nabwo butanga akazi kugero 39.1%. Ahangaha twavuga ko mu buhinzi abenshi bakunda kwibeshya ko niba mu rugo iwanyu bahinga batabikora nk'umwuga. Uriya muntu akora akazi k'ubuhinzi nubwo ahinga anasagurira amasoko, ariko nawe afite akazi, ari employed mu buhinzi. Wari uzi ko se inganda nazo muri icyo cyiciro zihariye 16.2% h'ahantu mu Rwanda hatanga akazi? Ubuhinzi buracyaha akazi abantu benshi nk'uko bigaragara 1%, ariko kandi serivisi nazo zikomeje kuba ku isonga mu gutanga akazi, kubera ko nk'uko binagaragara ari rimwe mu ruganda rukomeye mu kuba rutanga akazi, kubera yuko uyu munsi tuzi abantu benshi bari mu maserivisi, tuzi abantu benshi uyu munsi biyeguriye kujya mu gutanga serivisi batagikora ubwo buhinzi cyangwa bari mu nganda, ari bo nyine tuvuga ko uyu munsi ku bukungu bw'igihugu cyangwa se mu gutanga akazi iyo sekiteri ya serivisi irimo ihakaza abantu bangana na 44%. Bivuze ngo ni hafi 1/2 cy'abantu bose bari mu kazi mu Rwanda. Indi serivisi ikomeye mu Rwanda ni iy'ubwubatsi, irimo gutanga akazi ku buryo bugaragara, kubera ko serivisi y'ubwikorezi mu Rwanda irimo gutanga akazi ku kigero kirenga 10.2%. Bivuze ngo naho hari amahirwe y'akazi, ariko kandi harimo na transport cyangwa se nabyo bisa nk'ubwikorezi tuvuze haruguru, aribwo bwikorezi, nabyo ubona ko ari byiza. Ariko kandi umuntu yakwibaza ngo ni ukubera iki ubushomeri ari bwinshi mu rubyiruko? Kubera iki bimeze gutyo? Reka tunakwibutsa kandi ko muri iyi raporo bigaragara ko abantu bafite akazi ariko bafite contract igihe gito cyangwa se bafite amasezerano y'igihe gito mu kazi bangana na 62.1%. Abangaba nabo bafite akazi ariko k'igihe gitoya, ntabwo bazi niba ejo bazaba bakigafite. Bivuze ngo hongera kuba iyi Labour Force survey ushobora gusanga abantu bose baramaze nabo kuba batakiri mu kazi. Bisobanuye ko
duhanganye ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda nk'uko twabivuze ruguru, muri rusange ayo makuru yose twavuze ni uko ubushomeri muri rusange buhagaze kuri 13.4%. Amakuru nyamukuru, urubyiruko rushomereye kugera 15%, mu gihe abadamu nabo bari mu bantu bibasiwe no kutagira akazi, ndetse n'uko baba bakora bagakoreshwa cyangwa se bagakora akazi ariko badakoresha ubushobozi bwabo bwose, nk'uko bigaragara muri raporo yasohowe n'ikigo cy'ubushakashatsi cya NISR.